emsamo nazi imbiza ke sivele emakhaya ke nofolela kodwa lapho bezalwa khona ubona babengahlupheka abazali bethu ubona ukudla kwakuyinala ukudla makuthengiwe kwakubekwe emsamo embizeni namhlanje ukudla nibeke emakameleni yikho nibulawa indlala ufaka ibhakede lempuphu phansi kombhede ngoba khona ongafuni beyithinti ithengwe uwe emakhaya thina bekuba nengqolobane naphi inkosikazi mayifikile izogana mayisiganile yakwenza konke bese umama yezala mayesekhona ibiza mayengasekho besondele obani omama bomndeni bethi mntanami njengoba wafika uzogana la ekhaya nansi insimu kama wakho ebelima khona uyolima ngane yamuhle nezingane ungabulawa indlala eyakho insimiphi lapho khona umakota elima kuthi makwenzeka kukhona okomileyo imfe kanye nobhila athatha afake enqolobaneni okunye ukudla athatha ayofaka emsamo ngoba ukudla kwakubekwe emsamo kwenzela amathongo emabhodweni ungalala amabhodweni ngenakudla bantu bakini bayafika ebusuku abathola lutho boze beyobheka ezaleni kamakhelwane yanikela kushemba impendulo ayibuyi kanti abantu bakini bayakhala laba abantwana basebengena lapha endlini babasa isitofu ngoba kumakhaza akho umuntu bathi bayantshontsha babeka amanzi bageza bazokwenza itiye angithi bayazi vele bobuya ntambama isitofu sesibanda njengoba nawe yakhe ingane lapha nje kathi ifudumeza lapha enza amaqandi yazi ufika ntambama vele sebanda amafuthe benziwe wena ngayisona babasala abantwana baphuza itiye ithema ngaba amanzi ezobila lona omunye wayeseyokhipha inkomo esibayeni azima singekho isibaya kimi uthi mangingalunge emsamo idlozi nethetha phi ngoba uma izinto zonakele egcekeni insizwa zazalisa ingane zabantu azangayigeza imizi yalo madoda ezazalisa idlozi lakini wena mfana liyaphuma ekhaya ngoba kusoni mangalelwe la kube kwentombazana amen ngesikhathi ngcono umuzwa kwentombazane oyonile wangawugeza nelakini idlozi likhishwa abakubo intombazane bayahamba beshembe bethi shembe umfana kasibani usikhiphile emzini wethu ngongcolisa ingane yethu ukungcola kwaye waphumela thina abakubo bengahlala kanjani endleleni endlini enhle thina shembe sisehlathini bese liyaphuma idlozi nelakini wena mfana ubona wathi uyaganwa unkosikazi nje wangabathola abantwana kwehlukana izinto ingoba kukhona isibili esikhalwa zintombi zasendulo zokwele intombo wayo ungakakholwa wangawugeza umuzi wena wazi ukuthi sihlawula lona umthole eNazaretha uyabona mawulapha wona intombazana noma ngaba ungakayigqoki le ngubo kodwa mawona ingane yomuntu wayikhipha emntombini akufanele ubala lapha phakathi kwalamathe angiphathi ke khona mawusugqoka ingubo kaShembelelo kuthiwa umgcotshwa uyanaye ehlathini ngoba ulindiwe uyafuna iqala lomkhoyisa liboni aliboni noma ungaganwa amakhosikazi ebo7 kodwa makukhona owamona kuqala angawukhokha lo mkhoyisa likulindile phambili awuyezulile eSotho 22 eyintombi inesingo josi alale nayo akayiloboli bomkakhe njengoba ngithole kuleli thempeli kulabo abangaka abalotshola semhlanganweni manje kuJulayi kunentombi nje wena osuthembisene nakuthi niyokhethana uthini ngale nowayo nayo akethweni noma wengane uzomenze njani yena ngoba ufuna ukukhetha ebhentshini akakholwa umfunane engakholwa umzasa kanjani engakholwa akalona Nazaretha soma sigana eManazaretha kodwa umile kulabo abangakholwa uyagudla uma lezingane ezibasa bese khipha inkomo lomfana bese kusuka inkunzi kulezi inkomo ivela inyuke ngeyithebhisi lezomthangala iqonde ngqo kule ndlu kubase kuyona lezingane uma ifika le nkomo phakathi nomnyango bavula isivalo esingaphezulu sezansi bazivalile besilungutha besibuza ukuthi nobaseleni umlilo ngesabatha la ekhaya ngoba kubaswa ngesabatha
baphuma laba bantwana babaleka abanye baphuma ngamawindi kwayena lo qhuba inkomo wabaleka bahamba babuyela kubo phezulu lapha nemabedane bafika begijima uyabuza unina ukuthi nixoshwa yini bantu bami bathi mama lapha yana kini kuyathakatha ukukhuluma izekhulume ngisho inkomo ithi sibaselele umlilo ngesabathi zonke izinto ngesabathi ayikhondishene thina nje abantu sinenkinga noshembe Isaiah. Yeah. Verse 13. Yeah. Uma ulosusa unyawo lwakho kulo isabatha ekwenzeni wenza izinto ezithanda ngosuku lukaHlembe luyingcwele ujabuliswa yisabatha ngoba ungcwele bukaJehova okudumisekayo imkhonto ungahambi ngezindlela zakho ngesabatha lento ukuthi ngoba kunendala ebhoxa ngesabatha yothenga ukudla ufuna ukuthanda lapha kubizwa imihlangano lapha kuthiwa kuzokhiwa imixhaso unqamela ukulahla uShembe ngomxhaso athemba imihlangano engathi shu ngendlu uyeka leni indlu yomphefumulo ufuna le nyama ufuna ukuthanda wena ufuna ukuthandwa nguwe uba namazwi akho wedwa uba namazwi akho nje wedwa wena owakhuluma uthi maningi amasabatha alipheli ngalezi uzijabuliseka wena ngoJehova isenethini ngathi isikhathi ayingixoxele indaba ngelinye ilanga lapha emzini wasephalameni enkosini ilanga lamalanga wafika inkosikazi eyayiganele ngaphezulu lamaphumulo izalwa kamaphumulo owathiwa unyamazane bahanjelwa umkhokheli ezweni lakubo yayisifika le nkosikazi enkosini ilanga yathi baba ethempelini esilona asenayo umkhokheli wahamba emhlabeni ithi inkosi yamaNazaretha ilanga lamalanga kulungile mntanami ngiyofika ezweni lakini ngimnike umkhokheli yayisihamba le nkosikazi yabuyela ezweni lakubo bahlala yafika ingungumahlombe ayaze yabanika umkhokheli kwabanjwa inkonzo umhlangano yabuyela emumva wabona lo mama ukuthi hawu ubaba shuthu libele wamlandela ephakameni wathi Shembe ngafika lapha kuzocela umkhokheli wathi uyosinika sewufika ezweni lakithi baba usinika ngithi inkosi nyamazane ngiyazi ngiyofika ezweni lakini ngimgcobela umkhokheli liselihle ibandla besaqokwa uShembe hayi basakhetha ukuthi unamalini nokuthi unemonto engakanani ngoba laba abantu esibakhethayo ukuthi unamalini na unabangani bakhe mase kuneyinkinga sefanele abahambele wena ongenalutho nje akawumemezelo wakho umthandazo uvela athi ayisiyohlukana phakathi bangcwele abanye bayoya kusibanibani ngoba unalutho kodwa mangathi umthandazo ucelwa ilona wemonto enesonde emhlane uzasha athi ngifuna nesinedolo ke lapha siphelele emsonke ngoba kuyodliwa ngakho noma kushone kwenu awabika amakhono ngoba kukho kudla hayi namhlanje nabantu babulawa ukhaya sekwathi noma kuyimngcwabo thola umuntu ephakamisa iNazaretha ufaka ama takeaway phathi ijumbana athathe ukudla komngcwabo uyokondla ingane zakhe ngakhe ekhaya haleluya sasa khalela uShembe kuShembe ingane zami zangihlupha zizwa idaka utshwala kwasha kwacinga wathatha ukudla kwesilile emzini nomuntu kushiyoniwe wayanakho kweni yeah 13 Job yeah thulani ngiyena yize ngikhuluma noma kufikani kimi afike 42 Job iverse lesithathu Job 42:3 Phuthuma ithi izwa manje ngizokuphuthuma izwa manje ngizawukhuluma la ngicela ungilalele lapho sengikhulumile bese niyasala niyangibhinqa ngoba ngingasekho vele sengihambile uma lo mama inkosi sifikile yaphinda yangamgcoba waphinde wabuya yayisithi inkosi kulungile nyamazane sengizogcoba wena kodwa ngiyogcobela ezweni lakini wayesehamba inkosi ilanga yafika endaweni yakamaphumulo
bayayazi abantu indawo kuthiwa kaNyamazane kamaphumulo wakhona lo makoti. Yathi mayifika inkosi yathi bantu abami namhlanje ngizonipha umkhokheli. Yayisithi umkhokheli wena Nyamazane. Yayisithi uphi umyeni wakho? Wathi ukhona baba umsweli. Ithi Ngungu Mahlombe awuhamba ungibizela umsweli Nyamazane. Wayesehamba lo makoti elanda umyeni wakhe. Yayisithi Ngungu Mahlombe Nyamazane. Yayisithi uyabona umsweli njengoba usugcotshiwe wena usumkhokheli. Yathi umsweli sengibele umvumele akhanwe omunye unkosikazi ngoba uma kungenzeka umsweli ahambe emhlabeni lo muzi kayisi yobuphelile ngoba kanayo ingane yomfana. Kanti wena njengoba usugcotshiwe ndawo sokuphinde uncelise. Yes. Yatha sokuphinde wena uncelise ngoba umkhokheli asiphakame isiphika ancelise ingane ngoba mayebe wayincelisa ingane phansi kwesiphika lo ngane yokufa. Wasefanele akhethe ngoba wayethanda isiphika. Wathi kulungile baba ngiyamkhulula akaganwe. Wayesegana umsweli eganwa ubalingene. Kwahamba isikhathi eganiwe yasinelwa lensizwa yakamsweli kwakuhle. Kwahamba isikhathi wavuka kuNyamazane ukuthi phela umsweli nami indoda yami. Wasevuka isikhwele ngelinye ilanga wayesefuna ukuthi umsweli akeze phela nasendlini yakhe. Inkinga uzoza kanjani ngoba kwathiwa nasafanele ahlangane nomuntu wesizwe uma kukahlala isisu uyozala ingane yokufa. Wayesezama inkinga. Wayesehamba uNyamazane wayelaba abantu abaphatha ikhwama. Wayefuna umuthi ngoba nalapha eNazaretha kunjalo. Khona amaNazaretha awathandayo imithi. Ngoba njengoba abantu bephathwa zinyawo nje lapha ethempelini wena ufuna ikhundla zonke. Kube kuyangabe usumkhokheli manje inkinga uyindoda. Yeah. Titus 2:15. Yeah. Shumayela lezi zinto. Ululeke usole ngokusola ngabikho oyisayo. Yasele nkosikazi yahamba yayofuna umuthi yawuthola umuthi yase ifaka lapha endleni yasiyiphaka yahambisela umne wabo yathi mnawethu yathi nanku ukudla basebedla kanti lona emphakelayo wazi ukuthi phela uyamthanda umamdala kanti umfakela ushefu wahamba ubalingene emhlabeni. Uthema ihamba alingene emhlabeni ngonyaka olandelayo Ingungu Mahlombe yathatha umhlangano yawusaka amaphumulo. Yathi mayifika amaphumulo kuyinkonzo yesabatha uyafuna umthandazo. Yayisithi inkonzo yesabatha la namhlanje sizoyiphathela umkhokheli uNyamazane. Sifuna sixoxele ukuthi umne wabo wahamba kanjani emhlabeni. Wasukuma lo mama wayiphatha inkonzo wayivala ubaba kwahlukana kwabuyela emuva yaphinda inkosi ilanga yabiza umsweli yathi msweli usibanibani wahamba emhlabeni ayithi abantwana engakabi nabo wathi lona yebo yathi phinda uthatha omunye umsweli ngoba ma kwenzeka uhamba emhlabeni umuzi kayisiyovala ngoba unayo ingane yomfana. Wena njalo unezuthu amakhosazana kodwa usuwavala. Waya lapha esibhedlela uhamba nenaliti lapha engalweni. Malokhu wakho ke ngoba kuya understand usiwakulungisa. Kuzwa wena. Usiwayilungisela khona wafaka iAromat. Uma ngabe egana umsweli usethatha unkosikazi wesithathu. Wathatha ubenzeni. Mayethatha lona wesithathu unkosikazi. Kwahamba isikhathi kwakusephakameni kuyimgidi kuJulayi. Wavuka isikhwele eNyamazane. Wahamba wayofuna into lapha ayifuna khona wabuya walungisa lapha emgidini wafaka wahambisela umne wabo elapha emgidini egida. Wadla lona amafruthi akabuyelanga emgidini wakhala wayibhonqa ngesisu wadlula emhlabeni edlulele kuphakameni. Wabiza umsweli wabiza umndeni wathathwa wahamba wofihla ezweni lakubo. Wathi ngonyaka olandelayo inkonzo yesabatha efikile uShembe wayesethi inkonzo yesabatha sizoyiphathela umkhokheli uNyamazane sifune sitshele ukuthi abantu wabo bahamba kanjani emhlabeni. Khona lapho kiwa khona. Uyabona njengoba uswazatshelelwa obhozo nje ungalali ungena imizi yabantu ebusuku. Khona lapho kiwa khona. Khona lapho yobanjwa khona.
ingane zabantu nje ithola imende yabhidlika kanti nguwe sichithakelwa isisu nje kayibambi kanti khona into wayifaka ebhokisini lengane emzwani yogana khona lapho kiwa khona kepha khuluma wena ufanele ukufundiswa kwesiminya ukuthi abesilisa abakhulile ababe ngabaqondayo bebeqotha ume baba lapha ebuqothweni wemadoda siqothwa yini njengoba senebe lapha kule ngane esayiphikayo iyolungiswa nini leyo yokuthi waphika ingane wena isesiswini sikanina wathi kangazi khona ingane enjalo lapha engalungelwa lutho ngoba yaphikwa uyisi sesiswini sikanina wathi uthi unini yamtshela sibambane ngikhulelwe wathi kangisazi isisu wathi bengingayazi enye indoda ngaphandle kwakho wagcina usuthwe naye kulungile ngiphika ngivumi ngiyobona ngengane isizelwe yazalwa ingane wathi mayitshengisa unini wathi hayi sibambane bonke okuzingane masencane ebomvana kuyafana awunginiki inyanga ezintathu kuyobe sekuhlubile ngubona utho kwakithi njengoba ulapha nje wena unengane wena walokhu uyiphikile awukayivumi kodwa ugqoka ingubo emhlophe siyaphi kushembe wayesayiphatha lo mama inkonzo mayeyiphatha le nkonzo wathi uyakhuluma kwehlinyembezi wathi uyakhuluma kwehlinyembezi wayesedonsa isihlabelelo esithi hlala nathi inkosi leli langa lidlulile wathi uyahlabelelo wakhala inyembezi yayisisukuma ingungumahlombe yasihlabelela yona yaze yasiqeda yayisithi qhubeka nyamazana wathi uthi uyaqhubeka wafika inyembezi wayesethi bayangixaka abantu loketha ngikhulume ukuthi abantu wethu bahamba kanjani emhlabeni yasukuma inkosi yashaya itafula yathi inyamazane usho kimi mina Shembe ukuthi bayaxaka abantu yathi usho kuShembe ukuthi bayaxaka abantu yathi ya vele wena nyamazane sisukele ebukhosazaneni bakho awukazi ukholwe yathi nanihlale entanda ningamakhosazana kababamkhulu namhlanje uneplazi nyamazane kodwa wawuntshontshe inkomo ekababamkhulu yathi thatha amasaka akho uphuma uhambe emzini wasephakameni njengoba nguxosha lapha nje wathi nakwenza nokuxosha kanjalo nyamazane ngoba wantshontshela uShembe ungayingozi uthi njengoba nisibizile lapha mfowethu sizoshaya imali yokulungisela uShembe enqayivele kanti sigcwalisa iphakethe lakho ungayingozi uthi njengoba kuzoshaya umnikelo la mawusishayiwe bese ubona intshontsho ukuthi ayifanele le akekho umuntu olwa noShembe okugcina yena impoyilwa noShembe ngishethuneni usuwedwa uShembe uyayivusa Nkosi ayibusiseni kuzwini amen.